Ofane obanyo jionshi echonwo ogbe ye no je. Okay. Ngbe njem mane mi afomi ye. Niji choko. She nda Hausa mate. Okay. She biane ye biene. Ofane ogbe Ismaila Tete. Te alebuten choko. Mo ko lemi ojo chalo. Tabi mi chogbe na alebo ye choko wa. Biene mo fe onu ba ke Mr. T alo alaji. Ko cha alaji no aka wa ban shin aton. Lebo wa ne won ke ma interview. Ofane ngmena afon shiki ina ke oba around ani oba fon o shiki am. Don fon mo pa mi ya. Te etele ten to na ni bia. Well, she me akpa feel because ake me vote for Pentecost. She didn't tell me ngbe beje me e won ya akpa shi nti Saban Park fen da le mba bi e bi ne won vote. No page na agba ni ona. No yin na. She no te buke me na kweke ni. Okoka de te alo. Da bin ka de she benle. Nle aka in ka de e wo nle aka ngbe bi e wo nle aka kemin tawo mana. Ofane channel ne wo can promote choko. Eja ke ko te ma mi me ke choko begbe papa. Ofane ale no ye shiba mi. Ke mo ko le choko mi no ba nyo kele ni e ba na choko in a different way. Alo ba suma ke ba e ba bi. Choko agbe mo e bi. E wo ke mo ko ke choko be su gbe papa mo nkele pan agbe e male. Bona. Just ko ka bu mo mo le ko e bi. She tomo rough life ele minna ko e bi. Ofane o ye na gbe yemo no pa mu na. Na gbe yemo pen market ya ga shi atala ni ma wa mo ni ya voto. Be o ra don ake wo ke bo na o ke wena saneba. Okay. Be mi ye yo adon shimo akufo do eji footballer nu ko Marcelo Maradona. Kele wa. Dabi Ka footballer he can be a good dribbler. Okay. Bona, but he's not footballer. No. She is a footballer. Marcelo Maradona. Okay.